Naharolgi Akhannaba Thouram tabiriba singbu taram nokchari. Ngasigi thauramda puduna lakchari. Irom band amadi Mondrang project vocalist amadi lyricist oina leibiriba singer songwriter Bronson Khumukcham ga unaduna wari watai sabagi thauram. Unaduna wari watai sajaribi Thoungambi Irom. Haujik tabirasi Naharolgi Akhannaba Thouram. Chatli aidi punsi lambi panthungi khalude aidi wakhalda pukningi apamba puduna thang likhong thang chok thabalai tana aigi manglangi tai bangda Ngasi ko studio da election dana library ba si Irom band amadi Mondrang project da vocalist amadi lyricist on library ba singer songwriter Bronson Khumukcham ni ahan makta da Bronson boy ko studio da amadi ko gi Naharolgi Akhannaba Thouram sida taram nokchari thagat seri all india radio bo aibu invite to birak page ado Bronson ga wari watai sanab ja hojor dringa gi mangoina na songi mama va gi ming adigi chinaun kya sobi ba lifeam sina kadai tegin habina chingba gi matang da self introduction gumba amtang hana tawbi ai gi ming Bronson ko edu ga ai gi yumnak se Khumukcham ne ai se ban hijam de wan lekai akhoi bagi ming jina Khumukcham sona mani ado akhoi magi ming na akhoi ma de legi tre Khumukcham na naudi singer songwriter amoina adegi sei sakpa amoina haitare ko sigi line sida changbirak pase komaina hobi ki sigi horok pagi matangi wari hajagadra sise harpetang samlapna amtang hana thambiyo isai ji dum ai yumdagi hore hadi akhoi ba hoju isai yam pame thaina gi rubra ki ko moigi sei sakpi myam loina ra ga dum lakpa mi ne khoi ba ju dum isai sakpa yam hai ma ju sei ju dum sa ame aduga magi thaba am tawni na dum isai na bodi magi career di natte anu mana sum isai taba isai sakpa sum tawde ai na kongda dum automatically sangjarak podo ani yumda sum laibada adum adu dagi dum hogi bani hai tare isai gi kano se isai gi ai line chat pase ado ahan ba sigi line chat lak pa matam da ko ai sangi ha matam da dum fully support taw bikibra family na natraga matam dagi horok pagi wari na chingbai matam da sikitang thambiyo support ki dum loin tawi hadi kaimta atheng balai te isai gi matang de koi mungda di dum adoga pamjabagi dum mi cover song gum sa ga dum mai sum torok pane dum hindi ogera english ki ogera mai sum sa ga torok pane do sum chai ha kala pa tam da ai gi sa gi pot ama thamning pa ai sa gi oiba music gi sa gi oiba lyrics tung tawning pa da original sei tawning pa audage tawba hogi bane ayamna 2010 soi dagi yam ngai je aduga Bronson jeng asi bok ta sakpi gi isai sing se akoina su radio da dum haidi tatna dum toina dum thajari aduga hoi adum masing se haidi kyam kadi dum ana subi rege phong khi bada aduga phong dri bada na kya lari kamain tori hapitang thambiyo sei je ai adum hanagi Irom amuk tawdringa da je sei ani humni phong grabane ko adum ni gan men tadre haidi social media matam junate la Irom gi oindi sei tara ma thoi mo phone matra hojik EP ani phone re 2017 da ID tantani ko bama aduga 2021 da isai ko bama adugi marak tu da nang suna ma kaina brana single ama su yauge ade Mondrang project yo indi isai manga mukti phone amani adu hojik se isai khara handak chahi se phone ga da bogedi lairi dum ado hari Mondrang project haiba ma da Bronson masagi band am se leijari sini se kamai thawna hapetang anima ai gi dum yamna kanu aktane hadi Mondrang project su Irom su dum amana hende amana wate du ne dum aina honaba matam da Irom na budi hana tawi ko sidana aduga Mondrang project sina covid matam da ai gi manaba ma ai dum pullaga swain to project ama sagat se khotse acoustic ko iba duga mi sing atop artist myam sum ibani budi leijaraga atop artist myam ju collab to se khotse na haiba project amne Mondrang project sina ngasai Bronson ge ayam bali sing se ko gi ahan ba de kitang kaina bagi vibe lom da na ayam ba hai tare ko ado maina tawi hoi harau bu su yawe aduga amuk kitang mingon da motivation gum ba pi ba gum bagi myam am thengna jai sigi matang da kitang thambiyo hoi ahan bagi EP ID thantani haibje sigi aigi face to dagi face to adagi face to thengna ba aigi life journey experiencing do ne ba ina iri sing to ado experience ngakta ni ko aduga adumaina namna tahan ge haba theme amadi leite ge si theme ji dai namna tahan ge do leite aigi aini san experience to jaba poto ni che da tahan ma khata ne aduga isei on tho sakpa khata ne ba aduda hoi theme ama manager ba du di namda na tuksan pot na te ba di pot to adu masan ta zaram ba pot ne aduga adugi matam dugi face to gi wari ne duduna first EP gi kaina ba haiba adugu mamyam duna ko second EP jina mo punsi ji kai hai tare sum awabna lumtharak pa matam je si kan ji da awabna lumtharak ta ga sinang ngaman ba dia de kaina haije isai tom da ko hop am le jabado adu matang da sum isai da
isai iba khotpa tawbasina ai gide mu thauna ne badun namu adumaina adomda ithoga du mai puthorokpani haidi matang face to gi mutuin puthorokpani awda thim mana gi dudi adum aina dumai sum i bai oram basu hai hoi adum mathang dadi plan se kamai lebirige de Lyricist ki thim gum gi matang se thim se handak se wakal telanga ne album am tawdoi tawri 2025 se yum gi oina ado isai da yam lo recording loire mix mastering tawdo da ngai reba ado si thim ji di ai je simai si da hai ro ge mam dum tabiro handaki June July sada na side A ma torani aduga October November side B am ga mai torkani yam nungai jai aduga makata da lak chaning ba release to ki be isai sing gi marak ta gi hai tare Bronson na pamjaba amakatang khalaga sakpi na ba hai jari Chatli aidi punsi lambi Panthungi khalude aidi Wakhalda pukningi apamba puduna Thang likhong thang chok thabalai tana Aigi manglangi tai bangda hoi hajiki manglangi taibang hari bisai se aigi oina su aina motivation gumba masik to bu tamna dun tajaba haidar haidi yamna nungai jaba isai ne haina su thamjagi aigi oina su ko yam nungai jai sakpir pra thank you so much aduga sigi manglangi taibang hari bisai se kamaina I buno compose kamai to khibano haidi sigi semgalakhi bagi matang aduga thado opa matung da haidi mina kamaina reaction lakhiba leidana ko sigi isai sigi matang da kitang thambiyo sigi isai manglangi taibang se amana akhoi gi pamjari ba khoi gi dream ko si je Pangnaba honaba da khoi external force ma'am am thengnak pa yai awaba ma'am thengnak pa yai phana thengna duna su akhoi ge chatliba khongthang chatliba pame panthung do yauna ba chatsi haiba pot tu ne isai si pongdoi se aduga aina video na madagi imana ba sing ma'am am yaw bane video du da ma gi ngamna ba khoi ge independent oina tawjaba thabak ma'am am ko aina dum video du ma'am khoi ma'am collab to mina bane ba ko ando adumaina samna ai budi sai go jagi tar so mi sing je masam sai apam pam ma'am se adum phana awa laksen phana nongle nu sit kan laksanu ko adugi mana pamjai dugi panthung di yauna budum chat ma ngamna hona si ha bi sai duni hoi yam nungai je duga matang sida amasu Mondrang project ki isai dagi ko mi myam na si amna pamna gi ba hai tare penthok lagi hari se di matik ka se amna reel daga hapaga adumai su tawna gi ba adu sigi sai sing matang tu kitang thambi sigi sai dai imana ba magi igim ne ayam lun tin ba imana ba mge ma se mai punsi je pungchai sai lai ro ba ko haidi hawgolakani thajaru dra ba punsi ma da hingama ba ne ma se ado ma se yam kanna masam ton hona jaraga haidi atopa mi am tagi mateng ngauda bi da ko hona jaraga ma je hawgole mayam ga manana ba hawgole abdi bu hendo khre ha tare hojikti ma san hona jaraga sahi mai manga ma do atura lai ro ba mi ne ado ma hawgolak pa matam ji aina penjaba do mana phawjaba poto aina iri du di mai wakhal ne ha tare penthok lai ga da punsi gi kano myan machu loi uru re ga ha do do aina mai sai te irak paisai ne hoi adunga sai Bronson gi imana badana su tabada yana penjaram gan hena su khanjai ka ada yara ga di sigi sai sai listener sing gi damta khallaga mate matang sakpiram na ba haijari Kari isaibu sakla sige pukning na dingangli nungai raba khonthang amak pa mai khu na kupla thamlamba aigi wakhal ngan thorak lengasi Punsigi machu kaya urure Aigidi chongli ba mi hulsi na yare Ahaha ha 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 Ahaha ha Ahaha ha ha Mahaha oh Thank you so much. Yam nungai jai. Aduga makata rapla lak janing base. Adi source of inspiration je. Adum Bronson gi isha manung dagi thokjarak pas myam lai re. The friend gum dagi su lai re. Adu atopati kadai dagi ga lai bi ba yawge. Ayo hindi adum isai oina tholok paje masam tum da laksai masam tum da phawjare e haidi ai namna da toksan badu di isai suloi loi bangam de ta adum mo ju ai dum try tawi ko sai am isan ge sim tang sida ka ha namna isan da honam da suloi loi san bangam da isai ngak to oe ba adu masana ga laksa ba pot si dum yam thuna dum loi ngamme aduna ai yam kana force toksan de sai iba tang sida adu kyam kuina changi chawrak pase kuina di changi haidi ai isai je iba loi ha ga su ai je mu semdok sembin amu yam tawi ko sentence framing to si sentence framing je phajade khote ha adugum semdok ka semjin ga khara dum tawi de sur palap matam da zo mu si wahai ja haiba nungai te haiba gi si wahai jo onthok na wahai atopa si artha chamana wahai atopa me amamu thi lai doine ba
sigum mayam sigi da dum sei am sem dai matam dum lawe adu ai isana pensare kan hai matam do adu kan da ni stories hoi aduga matang jida love song gum de sakpi roidra nupi de gum ba best taraga kitang love song je ngoi gum words love song je yam ha ma gi ep de yam sakti sakre ado hojik se kya tholo oya de samanung da gi ado love song je akhoi handak tholak do album si da bodi sei ani mukti yaw bane yam ngai jai matang da su tongan tongan bathim da sum tabining ba akhoi listener sing gi da mak ta su khalaga hai tare ka mayam ma makhal makhal to biya ko haina ju thamjake aduga handak su handak ki season ji da hai tare ai yaw sang maya gi jairau ba maya gi swai gi matang si da su Bronson isai chak pase mayam ma thingna jare ba adai da swai matang si da lak chaning ba je mafam mafam mayam da chatlaga sum sakpi ba matam si da hai khara nungai ba saifam hai gadra hai di dum crowd khara yam ba duna khara nungai ba saifam ne na khanbi gadra natraga na sigi matang si da kari habining sum nungai jaba mafam je si je kamain to ge ha matam da ko khon isai sum satpa matam da crowd se mi kun kun tha dang tilaga su ko yam tindraga su isai khangbi ba tare isai khangbi ba mi gum ba lem ba den he nungai sak ado anoba mi sing si ju dum isai ta ba hai ba or natraga isimi na sai ba isai je anau boy ta jamong experience toning ba pot to adu gum ba crowd su dum audience su dum uzai ba khoina adu malak ba de khoi nungai ha de anau ba mamang da perform toning banina adu natraga su mi yam jadraga su han de isai khangja ba isai akhoi leidana ko kadang support to ba mi audience amo oina artist support to mi adum balak pa de yam nungai je ka aduga Bronson bu yamna nuksi jaba hai tare ka Bronson gi fan hai jaba tare Bronson de yamna support tau jaba hai tare moi sing de kai kai happening aina sem gi isai sing ji akhoi khara dum tawsalaga no gi ka manung de horaga dum sem gi ba isai ngak tani ado hojik sum mayam amana pamna ba mayam am du yauna re ko sum concert chatpa da su dum uidana ko ado moi mayam leibe de mukta khoju mu hojik ti hen hen honaning hai tare moi mayam gi support to adu dagi adu na thauna waraga hen hen honaning ba phawe aduga moi gi nungsi bi de akhoi gi laibak ne hoi yam nungai jai aduga ngasi ba pa lak pa gi journey sita yamna nungai ki ba matang ama aduga yam wa ki ba matang ama sigum ba gi laibi bra sum thengna bi ki ba nungai ba sei perform to ba nungai isai semaga isai release to ba da mayam gi feedback kum phang ba do adugu ma du yam nungai akhoi gi de na prize kum ne aduga awa ba gi di hojikan je akhoi band member boy ro masa masa gi thaba to to pa chu tawna ba ni ko si punjana ba da kitang wa ba gi matang su tum yaw e hojikti pi ngang thina ba su yaw na ko mayam su yaw bani na adu si gum ba gi sina akhoi gi lambi da kitang apan bam di oi sidi dum point dum ngam da ba matam di dum thi hai tare ko mai to ga di dum ben si dum active oina ba dum honari ado si ge awa ba si budi awa ba ni budi habiya de do si khatang mangai re khoi do hojik thengnari ba kano se tang nungai ta bhai ga di future plan di ke lei di future plan se inga hojik si ai ngam ke dum sei to ba sei lep ta ba si bok yong na tora amni nei maning hala chat ke di khan re hadi covid matam lei gare sei ani gi crisis to lei gare ko si bok yong na dum lep ta bi la amni nei maning hala ga chat ta ba dum makha tan tok thogi ba si khatani plan se sei no phongwa ngamba yam nungai je aduga Bronson gi band influence ha ga thaina sum adum pam jarak pa band gumba thana ta jarak pa leidana ko adugumba ti sum role model gumba ha ga look up tawjaba artist ha ga adugumba ti kana kana leige adugi oina di ai je sei yam tai sei yam tai ha je ai angoi ngai dagi boy band matam gi sei ta pa hore dum class 5 gum ka matam da ko adagi di dum adugi hek kano to da rock sang pa matam da new metal scene gi de dum tar e phajana dum khoina teenage matam oi ngai timing da adudagi adum independent band mem lak pa de strokes nung mem lak pa moi sing ji dum tar e dum sum lak pa juna ai gi sei ta pa journey se dum matam ai sei je stuck to godi leite dum no haidi ai ano ba artist thina ba nei ano music ta na ba nei ba dum ado ai hojikan ai ghazal ju dum tai tumam dai da ghazal ju tai adagi di thaina gi Hindi film isai myam tai adum aduga ai adum independent solo singer songwriter gi isai myam su dum tai adum ai matang do aduna ingon da pi haidi nungdang waram tumam dai du dai anang mi sidi ga su ta de ba adai matam do gazal ta ba gumba adagi ai kitang energy yaw ba pam aga da na kitang alang mi sai ta ba gumba adumai na adum isai sing sei matang du matung ina sin nei aduga ado ai ano artist dum discover ta ta na ba honai adum koi lonely gi natabi da ko English Hindi khatang gi natabi da adum ai adum Nepali gi sei bo ogera Bengali sei bo ogera Rabindra Sangeet kumbale bi sing ju ogera adum ai ayam adum ai khangsin na bi honai hai tare mayam jin tawi mayam je classical Hindustani ogera ai ngon di sei yon genre adu da khai ba kasu leite wanda loin ai na kong na nungai ba khudi mak to ai apa ma ngak tane yam nungai jai aduga makha tarak pa Bronson gi sumaina adum band gi oina natraga Bronson hoi gi sikatang oina sakpa na ta ba ko mi atop artist ka collaboration taw bugum ba natraga na atop mioi singa sum tawmina se kana ga work kumba tawbi gi ba gadi leibra natraga matung tarak pa da tawge kana khan ba leibra adum ba sikatang thambi ai adum ha na su
artist kharaga di collab ti tawgare isai tongan be sei sing hadi ai hojik tawriba band ga project ka sina tawa top project khara sum tawba legare do makha ta pa da dum project to phasa ta ga di ai ga sana ga da pot oi ta da ai na hai ga da boi ta ga di ko ai capacity manung da lege do ta de dum ka su kai de dum tawni dum collaboration tawba ko pa kaim kai de ngonda Hoi, yam nungai je. Ado thangai sing na ne ko. Da Bronson na sumai na isai chak pagi line ji da changa ga tholakhi ba je. Si 2000 kya da de oi do no. Da tra. Hoi, isai chak bu di school tam de dum sal e ko. Schooling to me tam de dum sal pa ko la pa hore. Adagi thaina dum angai nga da GM hall da band khoi dum angang oi ngai isai gi sinjara ga taw ko do. Adu ma dum taw ko ju dum taw re. Aduga 2009 10 swa de gi ba hogi ne isai de. Isha gi oina ijaba hogibse aduga band oin torpasidi 2015 dagi hogibne yumdagi adagi dum hogibne hoji positive oiri go adagi Mondrang project na 2020 dagi adone aduga ai sei tubdi ngali kan de tore dum angang ngai dum tawna ba dum yamna adon tore ta hoi ado angang oin de tawna ba haise mi loina ma taw budi nate ko ado function gumba da gyam isai chalak pa mi oidora natraga de literature ga sikra dum pamjarak pa mi oidora kamai taw ai di hawrak pa je literature ko kaya yaok ten sei ko busak ta salak pa school function ko da ko adu matung da gi di angang oi bagi angang oi ngai gi sum benam taw si kho chi kai na taw nang guitar khongo nang bass khongo kai taw ga khonga si sei sak se kai na amna stage ka tholaga pujai sai ba stage to khoi na ga sei sak pa da khoi khoi ni phazar amni kai ngai ngai taw ja ba pujai sai ba du mo ju yam yaw gi da du di ai kai rak ni bu du su ka khali ni ba sum ko adu mo yam su yaw ki dum adagi ai ni sei se I ba khot pa taw pa si di 2009 try the e hai bi che ka su phazadi khange adu da kan do di phazari le jaram ne dum adu sum tap tap na sum e bagi poche sum changa kan da sum pa ba khot pa sum tor pa kan da di swan swan to ba yai ko kan na sum thijan ma khot pa tor pa do adu da gi sum e ba ji do on to sum e re kan da sum polish to re hai de ne adu ne ngasai matam du da di yamna ai isana di phajai ga khalaga mi di yam kan phajai ga na khan biram da haidi ahan ba da di adu maina khara thok pa horomaga adum tokhiba mi sum yam am lai ne adu ngasi pawta haidi leng dana lai horaga hojik sina stage ta tholok pa matam sida haidi mi myam sina yamna di crowd sing gi thamoi haidi sum hat pangam gi bado haidi moi gi thamoi da penjaba ma phawon bangam gi bado matam da gi na hojik paw gi la iba jani se haidi yam laina di ka su lak pa di oiram ro hena khanjai ba aduna sigi matang sida kamai honara ki ba kamai na practice na chingba mem amasu mem to biram gani hena khanjai adugi matang da thambiyo practice ti dum tawe aduga isai iba khot pa isai sem ba di su lep lep te phong badi hoi katang khoi gap to awa tha dum phong le ne ko ado dum khoi isai ai gi oin di isai sem ba di ka su lep te ba yum da aduga ngai imana sing haidi aina iyum ga tawdringai da kabori sei ga sei ngai matam da ko tawminara imana ba ai bayam lei ado moi sing do dum to khe tare marak te sei to haidi reality thengna pa matam da moi sum dhong kongno to pa matam da ko yumgi kano chat khib da ko ma chat khib da tokna khib su yam yaw gare ko ai yo indi sei tawdra ga kai tawdu no ju khang de si bok su lak le mam ni maning son han ge de khan de ba dai de success oi bo oi da ton tongan bam ne ai gi sai pukning bo tha ja ba de sei to bo tha jai ba adu ne ado duga struggle gi oina de dum hojik sum taw da na te dum tawri hojik Bronson habi ki matan da imana ba sing yum pan gi ba admai to ga to ki ba me mama su habi ki kwa ado Bronson gi oina de hojik se hari kamai le bi ri ge yum pan bi ra ba pan bi tri ba ayum pan ri sei khara phongam gi ge taw ne do hoi ado pan tar ga de mu tok tora kamai taw du toy sei di toy ado hojik paw ta plan di kamai na lai bi ri ge chahi laitana chahi yo inde kya khandre ko haide dum aina isana ready oi hai matam do adu dum yum pan media dai dum pan gi khale isana ready oi da pugini aduga malak sida Bronson na hadi release taw grab isai sing marak ta gi hai tare ko khwai dagi kitang hadi pam jai kaina ga khanja ba hai tare aduga amatang thambiyo ha ga di karam ba thamgani ai di loin bakti pame do sigi question je ai isai sakwa chapa da zum tawe ba hani mayam na hena khara pam na ba isai sing je adu isai sakwa so ho dunga ni stage ka ba adu saklo dum lausalak ba atai isai mayam de sak to be mayam dum sapong khang da bi ne ba adu isai sing di ai yo inde ai isai ni na ai loin pam je ko aduga khwai di hena pam ba hai ga di hana gi leijagi nu leijagre nongna tholaka da mayam je huji huji ki ni khwai hena pam bo isai oi den release taw ko do mayam si hai aduga ngasai Bronson na hadi atoppa ma palam ge artist sing ko sum look up taw jaba adugumba mayam so habi khre loina ma dum ta bagi to Manipur gi oina di Bronson na sakpa na ta hai tare ko koi sai pham da adum yeng bo chapa ga di yaw bi bra ko mai taw adum ta bi bra mo gi su ta re koi sai adum yeng saw ri ne hai di
Spine the Tower, Koyana Sapanati, and Yamama, Isatorum, Bossing, boat, Isatorimatum, GM Holder Torimatum, Rains, the Torimatum, Simatum, Zidadum, Quishadum, Zitadan and Tabum Saleko, when I'm going Amatumda. Hosmam, I'm Moko Saga, Mamalaja, and Babu announcing this is the Miom, Duni, and why don't Kakalaka the Mama, and the minus Saman and Aquajum, was Sally, Langi, and the Hansing Matung Ili Haitainidum. Yam noise. Aduga Nasagi singer amo in Haitareko. A quacky voice case, yum the lay, matam the some culture gator, Labirum gadra, at some practice gator, Labirum gadra, kind of some conserve the Iwakada, Adana some day to the life, Sida, Adam Sagalabi, says a comment to it. I'm kind of delusion day. I don't say upon top of Kasakpa, and they do Savia, yeah, they can't talk about Mamdo. I do, they came Kundi. Shana, Kasu, a jam hand maintained it out there. I don't mayam lay nation, my Adam Lava. Lay them. Yam noise. I know some, Nasai way Shana, but the system sort of poems to Kanje, Duga Ayana, the Gisu, numbers in some social media, the Ying, but the Sukaya talked about Higadra. Active oida Higadra, some introvert Kumbago Irom Gadra, Wakanda Kanjavayaka. At the second way, times the Kai having Isaac Tangi Kaitiga, social media, I say, I'm talk to record information the people Kumbako, and Dukumbadoni seasonary Amana, and Doga Agi memories, Tamawaya, Potkumba, Karapostoba. Do Makatane Doga Kangdini social media. Matang San season I loaded. Hi, Yam Noizeka. Aduga Bronson say independent artist amo in a solay be neighbor. Adudangas I get everything how but again a lawyer bow say me amagi matang have a say Yawana pang but almost pang the bagumbani danako. Adana how but the lawyer bow say Heidi me nakong pow young nabagi Zani should hide that scratch the Gehoraga. Ado Sigise station the thing Nabiba, Awaba Nungaiba, Ado the Hapetang Tambina Hajar. Why say to me, I'm jamming company Pudosicande, coming out and see what's a moina, coiling Samana, see a wabs. Say Tawaka, they say shame, but Taptamatam Sangico, or the giddy say even Matam Sangaponi. Say shame Matum recording to the recording say Hazawane, Adum. Sana na below honaba the matam sang ever she was or the getting mixed or kidney mixed to the muxi is like cut she late hazy or hazy at the giddy see the she speakers at tamatam she pazaram drain and alagam pudini the yamushemani nasi pazagre hypoton haying amu pazaram modini and the mind of a sigi pots you dictum why had I when a haying walked the low any say you have the solo bangam the bugumba at the giddy nakongi say tamala by tanning at the bamzia pagumako some nutis and tasalapagi. Samana Salapako, Kanomala, Pogumba, do Sigumasi, and when the season, I Yawa, Haragadi, and we say Tadoka, and I'm relief for them to Dumpangi. Aduga, Dabronson gi day to day life set. Some don't lecture, Haitare, what is it? Kitan personal or night at Come toge, Sigumasi, Kitan Conservagadra. Ado, I was say, Comas Lake Drago, the Cobaga Laban, the Cobazo Amatabos Topi, Yumda later, Montan at Miao, Zak Tomoko, but the man even say Labanimita to the Maisana Tondomaga, say Sakwas Pagumba, at the day Halasa, and Tongam Dagadi. And the white thing, Katoga, when I pull up Sakas, I sat opposite to Miawico. I do not be the I am, but the Miamo in a Mungi responsibility, Puba. Ado Kupnom Kainese, Sigumasi days to them in Towe, Isai practice to Tonadum. Other than Matans the Hanjaning was it. Tong you material things that has ever Nuti, some later. She said quite the line at home by Higadra, Palm the tongue by Higadra, the Sigma Material, Tang have you Hagati Karam by vegan. I can't say Tongwell, hey, you don't know, hey. What tea tongue were hey, Natum, so I hate it. I don't know Natum was a Casadi and the Lemina. And the Dugumba Mangare, Dogoyan Tongo, the government, Luhanidena, or Dumu Tong Yadum. Aduni, Dumam, Tony Dunedum. Hi, Adugas my singing lines to the Hiza Daraka, singing in a trigger songwriting lines to the Miam the Diam Kangnari, I do not have a top of hobby the Levira, Yum the Leva Matam. A top of hobby say, I just lay shoot have Pame. Yam no, I say, Aduga Makata, but don't lecturing was I did Makata by young artist sing a noble Tolukba, Ben Boiro, Natraga, singer songwriter, Oipegi, Lamsidabu Oiro, Haidimoina Tokchara Matamda, Brosano the Kitang, some look up Katojaba, ma'am artist Miam Saleviram Ganica, moisting the decay have been. I say, Ishana Dimatic sign, the candidates money advice people. Adubu, I guess I take as an artist, someone in a high hagadi, to say shame boy or compost of a boy or and honest and to weaver. I have the Pusil seeing that Tamoy seeing that Mocal seeing that Toba, I do Honaba slip left up, Honaba will left them, my papa and whom did Yodo later, and not seeing that to weaver. She has a name. Yam the Mondrang I say Bronson Khumukcham, a sacred studio, the link built the night worry what I saw, Gitanjama Pangan Biba, Hana Tagachari. Thank you. Aduga songi tungi life ta suko hen bright over future aduga taru ba thaba khuding mak ta mai pak pa madi miyamna yamna nungshi bi ba haita miyamna hena yamna nungshi bi ba adugumba artist ama sungsoi soi dun oibiro haibo wafam si thamjari. Tagasari all in the radio
na aibu invite tawpirpa ai yam harawi nungai yam thagachari Hauzik tabikre Naharolgi Akhannaba Thouram da Irom Band amadi Mondrang project vocalist amadi lyricist oina laibiriba singer songwriter Bronson Khumukcham ga unaduna wari watai sabagi thauram unaduna wari watai sajakhibi Thoungambi Irom Thauram asi tan jakhibaga loinana ngasigi damuktadi Naharolgi Akhannaba Thouram lan thokchaba matang asida loijari tabiriba singbu amuka hana khurumjari Mamsilakle atiya ing tharakle lay maisu Tarakle nong thakilaja thitli asum Yengli aina nong lekki kumhai thong naugi chi daida Yekladuna pukning da haukra punsigi mamikaya